Ayikho into ehlekisa njengalabantu abahlale begada amaphutha e-MK ukuthi nje meke kwavela into encane uzobezwa-ke sebezokhohlisana la ko-TikTok. Hey, ubonile uFloyd emashelwa amalungu e-MK kade kuzothula ubuholi be-MK obusha obusuka kwamanye amaqembu. Labo bantu ngiyabadabukela because banesikhathi nje sokudlala ngedatha labo, because thina siyazi la kwa-MK ngani zakwethu ukuthi senzani and simiphi. Ngisho ungagadla ngayiphi indlela uthi mhlawumbe uzama ukusididisa, khohlwa sihambe ey'nyathelweni ze-MK because ne-media izame kaningi ukuthi idicilele phansi i-MK yahluleka. So-ke abantu abaningi bangene ogibeni eminyakeni eminingi yadlula, ukhulunywa la yonke into i-media ngozuma, balutheka abaningi, kodwa ekuhambeni kwesikhathi abantu abaningi bavuka babona ukuthi i-media idlala ngabo. So uyabona ukuthi labo bantu ngeke usabathinta, ngeke usabenza lutho. Waqala nje wathi ukhuluma ngoNxamalala usenkingeni, umosha idatha lakho. Waqala wathi ukhuluma nge-MK usenkingeni, umosha idatha lakho. Because ngeke usasenza lutho, sihleli la asiyindawo, asodidiswa thina amaphara azibiza nge-MK ukuthi makunezinto ukuthi awazophazamisa iy'nhlelo ze-MK. Siyakwazi konke lokho. Yonke indawo emzabalazweni kunabantu abazabalaza ngezisu, abathengeka kalula uma kufanele ukuthi bathengwe yilabo abasuke bengahambisani naleyo mission. Then bese beqhamuka ubone sebephethe iy'nqwembe, ubone abanye sebekhuluma into engazwakali nge-MK. It is just because balambe ey'swini. Akuthina-ke sonke ngani zakwethu abantu abadunguzelayo nabantu abangazi ukuthi i-MK le ibekelwe yiphi inhloso. Nogadla noze nikhathale ngani zakwethu, sihleli la siyindawo. Futhi akekho umuntu ozofika ezositshela ukuthanda kwakhe nge-MK. Ungamane uzonde uma ufuna ukuzonda. Hayi nibonile-ke ukuthi i-MK eyamaZulu, amaZulu amfuna uFloyd. Kusho bani? Kusho bani ukuthi amaZulu amfuna uFloyd? Simthanda kabi uFloyd, samukela ngezandla ezimhlophe. Wonke umuntu osuka kwelinye iqembu simcwasi la ka-MK. Bangakhuluma-ke bafike la bethanda khona, ngoba ukhona nalaba bathi nilima nina nivumela abantu kade nizabalaza bengekho sebesuka kwamanye amaqembu sebezothola ama-positions. Kune-reason yalokho ukuthi bathole ama-positions. Thina la besiphusha imeshini yokuthi siyikhulule kule system esicindezele as abantu abamnyama, but ukuthi mhlampe sibheke lento yama-position sinandaba naleyo nto. Thina sifuna ukukhululeka umuntu omnyama because once i-MK yaba kwi-power sizoyiguqula i-system yase-South Africa isebenze ngale ndlela thina esifuna ukuthi abantu abamnyama isebenze ngayo, because asikwazi ukuthi sigijimele iy'khundla singenaso isipiliyoni. So labantu abalobe bekhuluma bethi niyabona-ke manje sekuvuka ama-faction ngaphakathi kwi-MK, asinankinga naleyo nto. Siyazi thina ukuthi amaphara lawo azozenza i-MK la. Kwa-MK sidiscipline, kwa-MK siyalalela, kwa-MK siyalidwa. So ungayikhomperi lento ukuthi wena ngoba ulidwa kanje la sekuzofanele ukuthi mangabe usungala kwa-MK uphinde ulidwe ngendlela okade ulidwa ngayo la kade ukhona. Kufanele sikwemukele lokho. I-MK ifuna ukushintsha iy'ndlela zokulida, hhayi le system endala yokuthi sifike siphakamisa abaholi la phansi, fanele bangafika phezulu babanjwe noxhaga. I-system ifike ibakukhamandele. So siphuma kanjani lapho? Siphuma ngokuthi sibuyele eceleni kulawo maqembu asuke sekucapture-rishiwe, then bese sikwazi ukuhlela-ke ukuthi senza kanjani ukuthi sibe against i-system. So bangakhuluma-ke nje abantu bafike la bethanda khona nge-MK bey'moshela amadatha abo. Sihleli kwi-MK, siyalidwa ku-MK, si-happy ngoFloyd, si-happy ngobaba uWillis Mchunu, si-happy ngomama uMkhwebane, nabanye abasazofika si-happy ngabo. Baningi asebefikile ku-MK.
siyabemukela ngesandla ezimhlophe. Asizozwa ngabantu, saziyela ku-MK sayithathela thina iy'nqumo ukuthi singene khona, kodwa le system yenu yokuthi nifuna ukudicilela phansi MK ngeke izilunge. Sihlela ukuhlala la, asisayindawo. Noma ningazama ngayo yonke indlela ukuphazamisa, mhlambe ngicane sobuyela emaqembini lawa esikade sikuwona. Cha, sihleli la, iy'nqumo siyithathile. So nje abantu abakhohlwa, siyazana la kwa-MK and siyawazi namaphara futhi ngaphakathi la kwa-MK. So asizoloku esiyixaka ngaleyo nto. Angeke-ke sifele umuntu oyedwa noma ababili abathathe iqeqebane bese kuthiwa i-MK isivukelene sekunama-faction ngaphakathi. Ama-faction aqhamukaphi? Propaganda koma-faction lawa MK. Suke kwamaphara nje lawa asuke ey'sukele nje ayesebona ukuthi awathathe leyo advantage yokuthi azoyiveza la ukuthi wona azi kakhulu, esisetshenziswa abathize. Phumani nje kithi.